ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kesenjuk wehe senong rijantia kala yang persahaya ke hukum jong ke sorkar kabalaptha ya katrat Meghalaya Energy Corporation Limited ban pendai ya ki smart meter sabaro ki longying ke badan hapa opur sam jong ke West Jantia Hills District. Presiden jong ke senjuk Arminus Lipon habe ya keren bat kilat pathai khubor ke khat santrik benai rempang arajar arpuar ulaong baka senjuk kala rai ban persya ajur ya kene ke hukum jong ke sorkar jilla namar bakan kta ya ke yok ke kot khamtam ni ki longying ke baduk Ketika pendai smart meter kentu yi ki wehe chnong hapo yang geri jentia pen artli ki district was nyau bah ledawan ki bru yang ke MECL pendai smart meter nyau bah khang chwai ki hampu ilat pendai smart meter ladam pu em gowan ki jing penci kenang wa kam ong tenne wa ki pai ba daw mat jing e ki yong man yuman ka wan ki jing e ka wo ye kan a po chnong po thau mandawan ra ki yum ye su ye ka bil lai em ki jing a lai ki jing pendo lai lada i kam ju he chnong memman aware le nem em husiar bahai snya bah khang chwa hampu cha pendai yo smart meter kan pu yo ki jing penci ko biang nyamun na po yang geri jaitia klem de kho pertu i ki kam binau ni khmat ku em burom snya bah i ki jing penci na kaliam yong phi la awan ra i development kam ni ko man thumme kana ki nong chong chnong yo i yo lai ki chem jing e la de pdiang i wen woni i wa wan ra thumme i yo man ni yo jing chi chwai na yo lai bo jing e i hadien ni ba yo i ki prathai do ki do khan om yo ni wi ki ki mala chon chon te la de man ni kan ko e tham tam ko sui ki bilai le ni ki vitawan man do jing e i te kan tui ki no mi khmat em burom yo i bat kham tam ko sarkar me khlia yo e ki ji pun che ki kai lan ko che ba he ji to ho ka ni ki ji pun dai yo smart meter